Gospodina Bracu Džirlu poznajem već dugo vremena. Još prije rata u vremenu kad smo radili prvi biznis sa šibicama i poslije toga smo nastavili naše prijateljstvo i druženje. Braco je bio po svemu izuzetan zato što je u svemu bio prvi. Počeo od njegovih marketinških velikih ideja i biznisa koje je izuzetno dobro radio. Naročito u području marketinga gdje je stručnjak i gdje je sa 25 godina najmlađi magistrant bio koji je ikad na Sarajevskom univerzitetu magistrirao. Na Sarajevskom univerzitetu, tvrdim, ne na ovim ovakvim i onakvim privatnim fakultetima. Poslije toga smo naše druženje nastavili u Sloveniji gdje sam bio nevjerovatno začuđen njegovom strahovitim uspjehom sa čajem Čang Šlank, gdje je napravio stvarno veliki poduhvat. Za nekih godinu, dvije dana je čitavo tržište bilo preplavljeno sa Čang Šlankom. Poslije toga, čega se god uhvatio, napravio je pravu stvar. Momentalno, prije nekih mjesec dana, vidio sam reklamu za njegov najveći do sada poduhvat, a to je upustio se u prodaju električnih automobila. Svi znamo što znači električni automobil i ti si, zato što uskoro to nam je budućnost, mi ćemo morati svi zbog nekih evropskih regulativa preći na električne automobile zbog fosilnih goriva i emitovanja ugljičnog dioksida. Nakon što sam vidio cijene, bio sam izuzetno zaprepašten. To je nevjerovatno i kad sam pričao s ljudima nekim koji su upoznati s tržištem električnih automobila, Belgija, Švedska, oni su mi rekli da je to nemoguće, da je cijena električnog automobila nema niža ispod 70, 50, 65, 70 hiljada eura, pa do nekih 100, 150 nekih specijalnih izvedbi. Ove cijene koje je Braco Džirlo inovativno stavio su upravo zato što je izbjegao veliki broj troškova, na primjer prvi kao banke i njihove garancije i kredite i na taj način što je omogućio da se direktna linija ostvari između kupca i prodavca. I omogućio je finansiranje tog istog na najjednostavniji način, dakle bez kamata, bez ikakvih drugih troškova. Kad sam rekao zbog čega su troškovi, kako je uspio troškove da smanji, znamo da svaka banka pri finansiranju traži kolaterale, a prvi je hipoteka, tako da firme moraju stavljati svoja osnovna sredstva i obrtna pod hipoteku i to stvara ogromne dodatne troškove onome ko se bavi tim. I mislim da će on u ovom poslu koji ima ogromni potencijal, kaže se, tvrdi se da je to negdje oko 2000 milijardi dolara, eura potencijal tog tržišta. Dakle, mislim da će on u ovome poslu uspjeti kao što je do sada i sve u jednom poslu uspio. Drugi dio smanjenja troškova ogromni je da ne postoji skladištenja u lukama, nego se direktno dostavlja od prodavca do kupca, što kaže, na vrata kao dostava. U smislu da čovjek je upoznat od datumu iskrcaja auta sa broda i dostave automobila na adresu kupca. A zašto je to tako? Zato što je Braco Džirlo čovjek koji poznaje posao, koji poznaje marketing, za mene najbolji na svijetu. Ja ga zovem Braco, pošto smo stari prijatelji, ali njegov pseudonim prepoznatljivo ime marketinško je Mr. Džirlo. I koliko ja znam, on je jedan jedini Džirlo koji je jedini na svijetu.